салом алейкум дӯстон, салом алейкум подписчикои муҳтарам. Ина бо хоҳиши шумо дар навор гирифтем. Ин шоҳроҳи Душанбе Ҳисор шаҳри Нав Регар аст. яъне ба воситаи ин шоҳроҳ ба ҷумҳурии Ӯзбекистон гузашта рафтан мумкин. таксиҳо аз Зарнисори шаҳри Душанбе мераванд ва ҳаминро гуфтаниам ки нафароне ки агар саволҳо доред оиди агар масалан қонунҳои ҷумҳурии Ӯзбекистон, оиди гузаштани сарҳад, оиди дар он ҷо зиндагонӣ кардан, дар қайд истодан, регистратсия кардан, марҳамат дар ҳамин канали ютуби ман дар комментарияҳо саволҳои худро нависед ва ҳатман ман ба саволҳои шумо вақт гуфта ҷавоб мекардам. дар амони худованд бошед. бо шумо ҳастам, ҳуқуқшинос Шерин Иброҳимова. Hadi açıyor.
گذاشتم رفته استانبول چی دارم؟ باید پیشین میریم خانه است چون باید یا برم بگردم میون اما دوستان این الومینی زاود است در شهر ترسنزاده بینید ریگا الومینی زاود یک زاودی کلونی است که در اونجا الومینی یعنی که پرتکار کرده می شود حقیقت راه‌ها را بینید چقدر تعمیر خوب کردن سالها این راه‌ها تعمیر کرده شدن یعنی از شهر دوشنبه تا سرحد ازبکستان اول راه‌ها بی‌نهایت بی تعمیر بودن راننده ها عذاب می‌کشیدن این حال بینید که نهایت تعمیر خوب شده